abusia wankasa imagine say wakoto asase na obi sorry a no threaten obi sorry a no de mako enchine ani jene aba begu asase ne so mesia ne case bia enya wa say e similar to asem ya making maami bi ena wakoto asase saa na senya mekae ne saa na eto maami enu nti ode na asem aba bedan na krobia a wo cheche ni nsem say amane a wo fam no nya asem ketwa asem wei erem ehu pa maami betumi ahwe ne nkwa na o cheche ni nsem yenko ne yenkonkotie nsem maame no ede tuudwa Mewura afefe akwa beibru eja oho te sai ya bi wa no ahade ye bi ya no why ana wusuro de no ayemuso yi ora ho Dabi wati asem ya bi me pacho Dabi ana wo ba ha wo bi ahwew obi anhwe me na ade no ayemuso sa ah e bibia ana asem na wo de nam no na amo ayemuso sa eh ani asem ne nso asem ye fro say we dey afia kwandu afia kwadu ufri he na ba ha me free afeli atwema hai afeli ebu akwa afeli ada okotena ho nche we ko ho nche sa ebusummienu ni enu akotena ade sesese traffic ni ebu akwa kwan aso interchange no dia abo apa sese nso so amema kru hadie yi enu nso amuguso interchange ne die yi mampanyina wabai Akufu ado kan so ka sen ko mbe ye 5 interchange sen ka araga janshi he nyina kra no ke be ye bi hoi araga janshi hoi se mu ye bi ebeboa kire se ho no ehu wo ye droba ni wo ma ton ade wo traffic mu ho kra na ya na misu won no me wo traffic bi wo Ghana ha enkanka ni kumase ya me bom paye bi a me ka wo no nkanka ne wo ne yegina mu no hwe untumi nso mpam no wankwa ama wonya bi nni nti wo konko todwani mu a araga junction de ho de no de e very deadly kasi akasi se me nam na midura araga junction ho pe se me gina traffic ni mu a no ma ye kefro no eye de free ofori krom side e ba no cause wo mu twa e ho na bre ni nyina wo tie ne eduru de a wo hunu se ne obeye ho ti ye droba ni na uduru ha hunu parkings ene se ne ewu gina distance a wo beja between ene sei se nye distance a na maja enka moto boy bi enku bui moto fu a mo amutwi moto hwe ye wo mra e bokwan su jojo ho nsem e wo Ghana ha o mo am ride motor riders kai se ade na ye machine ena wutwi o anything at all can happen na de 199 po ne 94 legs ono kra ebre na wa wo mienu 2 legs o metwi moto pre wo mo hododo pragiafu o motofu epru no wa yina mu mfimfi na wonam ne nso no sebe nyesa nkakra bi no wodi ko speed a wasan so ano de nam ka kwan no mfimfi ba bi ankense se wofa no ono se fa howia road no o se kwankwase America many akwa ni gina no the distance between enti car ni free na nimu ba no wanhu eno so nkokọ ya enka car na batwe no ebe wo no owura me nso mentem no ene pa no ne bo ho enti na nka me movie kitu abi anka akwa no metena ne so wo fom wa aden o kwa akope bibia be di pragia ene me beye de na be nante na no menhia run about to heya me ni kofi na nam pragia driver wetwa menhia run about to ya o wo tiesi Otec stretch nso mrika kwa ne de no maami a wo ton ne pa no se yede wa kobbo maami ahwe ho pu maami ne da ho keja won keka ne ho nententem won motam na wo mod ne ko menhia hospital ha etan saade no posifo ema wo mani ko ho pa se traffic chia ye nyina ye road users equally as say you di traffic ne so
hwe emfimfini a woyei wo fei say woye pedestrian road user crossing na wo cross road na car na ma okwan ana pragea no moto na ma okwan wo zedru mfimfini a tese wo hwe mfimfini no ansa no asa atwemu akodi other side obi wo traffic mo to ade wagina ka ho enam wo moto a wayi afa mfimfini nti na ade akobɔ no aden moma yenhwe yie na yenni mra ne so yama mra no e wo kwa so dwojo ho no enya dwuma wo ye we na prosi jew wo chew na se wo jewa obeka se prosi we sa agye ne de wo no mo gye a me support wo mo gye a wayi afa mfimfini na prosi a chew na wa jewa me kura me duru ho no ma me sa pekakra sa de ama no nya nko na wo pede ntemu nya nko won fa hwe ma bai wo no so emfa ntonsuo mfanom media sa agye ne de a wo support the police people we you fa mfimfini de ne nko anu wo chew jewa I will support him wona mamponte kwan so kura de ne kankan mamponte kwan so wa hweye pragea draba be bu wa hwehwe sese ya wo be bu wa hwehwe atwene wona manhia animu ha ya manhia rana ba to kofa manhia hospital animu akotia simu akọ doctor menza and also kan wo mu yi na mfimfini pro adai abo traffic he kwa abo ya asko mampomi wo mu yi mfimfini pro adai me be posi aho ka de me check ya no kam de be di se kam de be di me wia na nka makọ mo na ma ji aponche a ya che na ma jitalia na me di aguso na msan de abegina kwa ne ho na me di me se mo am ho na me de akola nche no adai it is too bad mama yenye careful wasade de ho afia konadu efri aferi ena aba yanim ha edi asem ena de afia nam afia kwa babio eja ena wiye yi oba konadu asem ben ena de waba menim abedwafo de metiefo nyina yanim chirichiri mu me pacho bito quarter plot wo NANA ASARE ho wo di him ohine wo emem NANA mito asase na asase ne yo no ankasa dia na otwa akota ton maami timbe yare ko mi sister wo tema mi wo wan obi frame se papa na ton efi ayi meme de na me maton no ne ono ne de ne nyina ama Galamsey ni bi enti ni mpa bosi amna na mbehye one room afi me ba hu se me ya Galamsey ni se wo mpene fi se NANA ne ton woni nyina ama no ankasa wo ton kwata ma obi nti wo mpene me papa ya chosa na mde kakra sa na mde bo so afi ye be bo me ba betina ho de na ayere wo so mpene wotimi de obi minim se ye onu ase ye hwan obi timi twitwa je ne nuro no de abepetepete wo na mse awrad misumi ni wo ba bia ameko te ye sa na betina be 2 months ni mo ho Galamsey ni na ba se wo hya me 2 weeks min free ho na min kwaji misika no NANA ASARE no wo me so NANA ASARE asemi ba ye keka ko be 3 years ni de bia me ba wo na ma free bro kwa ne ma me na ma friend phone so se ma se na ekwa mesiro ene NANA ASARE nkasa no nkanche Galamsey ni se mato ade no wo me ka wo se one na kasa me nkwa ye madwuma wo mo mudi adanse nyina afre papa se ka bibi kire ayi Galamsey ni no se wayi one na kasa so still papa eti misumi niska bia ewo ba bia meni wo bia enam de abeda mo se menka bi mami no mo onya me papers mami no ni de na ayisa Galamsey ni so be mama tina ho no mo de oje me 100 million me so brought no man to some 25 million na mo ka say 100 million mi nya sa 100 million ni manu also on don fa ho wo je 100 million ni nyina me ba NANA ASARE wo be bo amane se nana se na asi wo skoye wadwuma de ya me yakura mponi se ayi be 2 weeks or 3 weeks ni Sunday ni 3 weeks mi wo wa no afre me se paper na wo ye ma me no ayi NANA ayi ya friend se Galamsey ni ne de na ko ba bi se wonya papers ma no da na waton ama no wonya papers ma no nti sa na tie dia wo be so ko ye papers foforo ma me na wo chem no ye Galamsey ni no ayi no aye misu bi no ade ama me se be ya asundwe be ba ne ntokwan so atwa me se mate me mana na 4 million no se wo de kwa ya mate wo hye o man say 4 million okay 400 Ghana cents 104 no so okokwa ye ho bibia ama me
mante wo hwe wajiska na de chi ya se 3 days na Galamsey ni ba wo se me ma nana ni ska minyai no waka na waye na adwene se obebubu sa one room no enye ska na minni wo to wo do kra fa me kwata ni akwakodim enso minni ska ntima ye din se an wo chem 2 weeks wo ba bebubu we negu timi nko ayina na asalo no nko jiska no se wa mu anwu so agise me twa 100 million me so mini 100 million anu ti na me de abeda mu se mo nka bi mame na nana asale ne Galamsey ni nkasa ada so obetwe wonu betwe 100 million na ma Galamsey ni no aye me pepe samamia na manya asundwe me to ade na che de bia ye sa na no odin be sa me ni ahoto me hu Galamsey ni kura na me yema hye me kwado da afibe mu na woto wasase no me pa cho gise me yi pepa ni cho me ni me sheda ni ma de sa Kofi Buano nafa na yini ma ba yini mu yima me na enti woto no 25 million 2500 cedi and the free Nana Asare what they share so tobo tie dia make ni wie bisa ya no wie and am hwan so and the ma wo hu sa Nana Asare we me ba cho Mr. Hwan Ota owe he wonu so wo ayi enebenya afeli hono mo na isa kuro na to aso ba bia me top plot na hoye he me ba cho we the baby awa top plot nso ni baby awaton ha me pe baby awaton no kuro be so we free enebenya wudru ayi witimi nante ko mu wasa atiefo krata wa ha krata ni kutame ya sa krata yi nipa onona eton ade de ma afia kwadu eye Anane Asare nipa onona ewura yi boni din Nana Asare no ni din pa ene Anane Asare na adansefo a ewo sa krata yi so eye opanyi uta kwasi ena Madam Krera ena Mr. Obo eye Pamford ana Ransford Pamford ena opanyi Kofi Bosomtwe sa nipa nan ena ye adansefo ede ma nipa mienu afia kwadu ene Anane Asare no eye wontem adansie na sakratai ono Anane Asare ya wo akrofrom ekroni din no oso firi hi ana wo kɔ ho ufri ayi afeli ya na wo kɔ akrofrom ho enti Anane Asare ya wo akrofrom ewo Atwema Wabiaja district Asante Mantami mu edo wo kan tam gu sakrata we so ose ono na ekasai wo ye Ghana ni ono na ye rightful and legitimate owner ema sa akota plot ya wetwa plot number 71 ye wo akrofrom ho eno wo ton edi amasa ewura yi akrofrom 2 lands sa on transfer sa akota plot yi hu bibia emfa ma obi age Madam afia kwadu ya ono so bantman north Kumase ha 2500 ya wo ton ye ede man no maame no atua ya wo no so a wo ton Anane Asare ne nso waje for sika ya waje okay date nkura na mepe eye 2nd day of November 2016 into 2nd November 2016 ena Anane Asare eye sakratai edema ewurabe muntwa sakratai mode beto so amame afa ewura Mr. Ota ye nam ne so ema wu Anane Asare we no obeka kire wo se die nti ena wo se kota prot ono anasase ni wo twa kota aton aden ena kota no wo ton me pacho na ayi Nana Asare no ka kire me se ne bra yare na ne bra yale ti wo twa kota prot na ton na wodi ahwe ne bra yale me satam na me so me na me kuna ka baabi nti na
me womu je womu tu me baby amete no na me yes sa na tie de ska na me kunu abusuafo de ma me no pede kwa koto sa akota proton ana papa ni di mani mam koto ya aba ne sei ena akoto ne wo afari kurofuru mu ho okay enti wo ko isa wo ko san ho yade no na wa hye bibi ase a wa hye ase a wo ye no proto de so me pacho de bi ebrebe na abe hye ase se wo ye bibi wo proto de so sata na tama me yare me nyanyare me di bros gurusu ne netie gurusu ti yale ne bebo me na mpoye ti mkonya be 7 years wo enti obi na frɛ me se papa na ton ɛhɔ ama Galamsey ni na wo to wo afa huntima nyentema eye asase 4 plot ni nyina no efie si so no asale na esi so anka wo boso no obeton wo ni nyina ma Galamsey ni enti odinkan ton wo de no kota no twa ho de ko hwe ni nua no yare awie e na akire yi e no no ton plot ni fie no e de ama Galamsey ni no okay afei ma menhwa de bi na anu ya wo se asare ne je 4 million 400 Ghana cedi e di free wo enkrata na wo so de kwa akoye no sa krata na okoye bre o ne wai onye krata bi amremi enu na menti ase no onye krata bi amremi okajem so obeye dia de we antokwa ne Galamsey ni ne me ko ntokwa no obeso okoye no de bowie no so se be ya wodi Galamsey ni ye e a wo ye Galamsey ni paper money e a no wa ye minsu bi se be ya ntokwa bi ama no obaji se scan de ko ji scan ko ye ni 3 days na Galamsey ni begina wo se sika na me de ma asale no obetumi entimi nkwaji misika ade Galamsey ni no no nim se ehodo asare na ton ama wa na wo se wo ton wankasa ankyere no na ne sa tam na wo ton ama Galamsey ni no na wonye bibia wo so na menye hwe na blocks nguso na blocks guso enti blocks guso no ono nso amusa asare ne se na hwan nso blocks ne gu hei wa so wa musenti wa asale na ton ho nyina ama nti se nyame ya do na asale ne ye pepes ne mani wia wo ba betwe ahoma to otwe na so hu se ni nyina e Canadian ho dia wo bebu agu na ba bia mekwa akoda no mfa ho na mkaje se da mesela wo wasi ufie kura wo ba miensa ase na eho na kura wasi no wonte ho wo bi na o ti wo mam na wo ma metina we so na ayeden wo se asale ho ahyi nti wo bebu hagu na se anka yikro de bedua na ade eho na ya asare dia ada odim sa asare ya ton ama wo wasi wankanchi waka kire ne se eho no asare ya ton ama since 2016 wonim adansefo ni nyina afre no wa ho ayi wo hi ayi wo chia mi bi wo ho omo saba ku su wo akire se wono so se mi si no kakra ba be di won so beje me 10 million eno so ho Asembeba ma wo chia me ne kura kokotwe nti wonim se waton ade na mame eno oni me yesa me nim adukudi nti omo yesa ayi Anane asare we no ono ye hwan no ye memu hine no ye de hine no wote ehimem ayi mem atwema mem hai anka wie mem no ye ohene wo ho no da so ye ohene me pa chode bi ya tuno pa chan woni hene bio pa chan wo ton ama no oye mem hene no pa chan no ye mem hine oton ma wo wie ni etu no me pa chan enti sa pinche we ye ekoso no nkanya wo wasem Anane na dinkin aton ade no e de ama wo e no abeton akire yi e de ama Galamsey ni enti die no no Anane na anso aka e de afa ho anu ti na menti ase amede aba ase die na waka e de afa ho waka die na de afa oka kire ni se Galamsey ni no ba threaten no threaten so obebudan agu ni ade no die no no nso ka fa ho me ka chi no so one na kasa Galamsey ni nso so one ne nkasa ai de bia meka bia o se ya basa na me baga no kura wa hanko beka me fru ka kwoni maame wo mmema so ba me ka ni maame ne kura nim me friend maame ni maame nde sai ni maame ni nim ni din o timem ho bi o mem ho me friend ka chense me ko ho na ka chense maame serew ani NANA ASARE nkasa na munko ayi Galamsey ni ho na mun friend na mun ne nkasa no onti ase maame ntina ho na me wakase wo giwe na me ni ba bia me fa meka chiro si yu obeko onko enu nti bapa ne beje me 4 million kra me ma mo na mane Mr. Otana mkoka chense ayi NANA ASARE sa beje miska no obusa mi sa de nti na wo beje ska no omu ne di adanse ma me de nti na ma me ka nche na me se wonde me ye mistake into 4 million nso wa beje akodi ai waje akwa we ibe ni ei na
na sebi obi hu obi mobo wo wiase a adri sabi wo entidi no aba hawra kana menti me ba se minu obi anti me be ka kire mo na mune na asale na kasa no ka kire Galamsey ni nse mato ade no na sa na asale nso wonya me pepes ma me na menya asundwe de bia ekina me ba bebu de no wo sika wono obi oye Galamsey awra pepes de wo pepes tie de me ka no me kura ya me nwanwa se fakrata ne mame mo fakrata ne nto afidie ne so mfa mame eya me nwanwa se wo san kotua 4 million no esan de man na asare ne se wo hwa America se na wo pe skade akodi mutio eno se mame mfre ge we wusuru enti obema 4 million nam de akodi mutio ede so wo krata ye sakrata we na asare eni adanse fo nan eni di dance ye se ya ton quarter prot ewo ho e de amawo enti se krata ba ebio e na wo pe krata ba ebio na wo pe krata me pense ye friends Galamsey ni ne se ehwo ni nyina ye ne dia enti wodi sa yi plan some plan ne no mani nyina ma no tisi wo ye wono ye sa pepa ne gba bidi ni nsem a wo twe woni nyina woni nyina ka ne de nto wo mpene ma mentina wonti na mani abre no senya Galamsey ni na nka me de nka me nya hwe because wo mu twe ayi ni kro mu oto wo no me kra sase na ye tia ne dawo ena ma hye one room pesi so no mo tete misa enti one room no eso ana wote me ba hwan me ba o me 2 months ni ho no akotena ene ye se wuni ahoto Dabi a okotena ho Galamsey ni ne ba ebe kasa wo nta ma ho bata de wo bebe bi oba se obetumi no obetu wonim se ho ye wo de ana woti na asal na mo na mani okay eja kwa me Asembeba na wo pese obisa ma me no yere ntema me na bisa no na show so ni enko dia na pese obisa yo na me da sipa ma enche atifo wagibra mutie eno da na asare what ho quarter plot ndi amount no so ye bibi fufo wa asase so ana Anane dan si so no esi dan a wo mo so na esi so enti na me adwene ye me se wo no ankasa de a wo twa ma me de for to be ama hu enti na ma me toye na satem na oton quarter plot no ma ho edi how many days ansa na wo de sa paper we ma anche edi be 1 month paper we original paper wo ho e wo ho my we photocopy no very good she aha cross bi wo ho na ye me de no or say that ba eskuti this document means Madam Efia Kwedu her heirs assigned and customary successors shall have the full right and responsibility to develop the said plot of land without any interference from any courtesy as such. Nani Galamsey ni oyere. I was to be tobo. Mremu ansem na say ye kanu. Okay, to aso the opposite obi sabio. O say anche na ode mawo. Bashan. Enti obetena ho yi, we say be 2 months ni ba. Galamsey ni oba how many months? How many days? Oba ho. Say your friend say. Kasagu we mu. You can say wo ma bia be 1 week bia wotimi ba bedi wo koye adwuma no onya wo mu break ya wo ba ho bedi breaking day. Wa ba ho ama wo yi paper we dey akere ne say me nkata nie. Bo say ya no kra de wo nhwemu. Wo dey akere ne da. Me dey akere da na no kra me di photocopy bi kire no. No say ada wo ba yo ka so be pam mafiri me dey kire no. No so on dey on fa ho. Ti ba bia me say me dey ko bia me fa nko. Oba oni bema ye bonu yi achia. Yeah. Enti 4 million na asare beji ye no. No wo say wo dey be nkata ben na dia ma allocation na dia no dey wo ya ma. Say the way na Galamsey ni ne tata me no. Me sa na no kire me say wo ye no dey ade aboso o ye den wo no ka kire me say nana wote so nse se woni su biem ti nipa na wo hwe ehonum no wo de kwa akosere no so wo de kosere no na nana ati ase nana ne sensan papers ne mayenya na me de me menya no me de akwa akoda nana se sa na o me o ka kire me from antene nka biem
ɛna me friend busan sɛ na nti wo po bi nti me hu nyɛ omobo na sɛ senka wo kɔ no kro sɛ wo kɔ sɛ wo be friend na no wo phone so anka de ka kyem ne bia 100 kwa gene photo credit na wo ka dem sɛ wo kɔtɔ snap ne ya yidi akohu na no wa jiska na abla wo nka hwe ya wo ka dem sɛ mkopa bosi ya made na wo yesa afo ka dem sɛ so wo be ye papers na mama just 20 million ansa no aye papers ne de amame na plot na nkasa half plot quarter plot to ne sɛ oni 25 million Hakoyaz. Okay. Oba de achame. We obi a yesi wadi hini da pa ni o. Obi a yesi wadi hini da pa ni. Obi a yesi wadi hini da pa ni. Dia na wo pese obi sa ewura ba yi bisa no. Era. Ofri wo se me pe na hinie sa tama no odi ade na hwe. Wo single room no ofri ase afebe mu ana mvu da me kan se mfie be se ni a odi wie kwetena mu. About 3 years. And now the single room. Easy. And fear me and sound. And what dear we single room. And fear me and sending no shots here no. Obi ba home and I chinye bi ba home. And I brebe na we shots here. Me shots ya me ya de ni na Galamsey ni de mempene na mapana chowa na maye. Nti one day bi a wo ye sa na mbaga ni se ma. Wunum se Galamsey ni scan wo pe. Nti de yen kan chen se sen wo pe. Na ye onyani nyade no te hwa na mbusan se na da se obeje so meji 100 million na da wonte so cement so mi ka se na ye kobo eda no so no agi nwia ne de agu ne wonu ko ekoye na adwuma o na me so mi wo mi sister wonte mi nya ska kakra mi nante awia so na mi nya ska kakra na me de abasem de ba boda no so na ese metena ho te wona frega NANA ASARE se wona ne nkaso se wona na kasa na mi gya ho no na me koye enti no oni ho ne oba ne ya boda no so no saba se de make no nti so obi che wade a se me kra me de ade na che wa se otu so nsa nti maka se magiska se ma anyu 100 million kwa jiso o ma miska se mi ni bi because ma to ade no ade nti na NANA ASARE no de woni ne nkokọ na me na wo tata me sa e na de me din kakra sa na me de boss nti oba ye no na me te ho oba ya me te ho no ka chem se mentwe ska no de me nkọ NANA ASARE won kwa jiska nti se won obaba be bubu dan na gu won so ontimi ani anka di sika ni be di bi Africa court ontimi obo ya hunu se wo de no to no 2016 Galamsey Man no ne de no oso to ne brebe ya na wate ho asem se brebe na wo hini ton ma no na namba chendi on kan kire me on kan kire we bra o ton e de ma no me pa cho de bisata na mini hanti ndi wo yi no wo hene no o se o jitum se wo ne odi kan ton ma wo de o jitum na Galamsey ni ne tata me no nti na me de na ba ha se o Matias ye odi ja Galamsey asem na de yedi enkomogo na Galamsey ni no so nim se wo to asase ni ja no wanu ni de wanu kan se NANA ne to asale na ton ama wanu no watwa bi aton ama na me se ente sa so me kan na me bisa se wonim se wo di kan toy ansa na wo beto enam se no na me ka se wanu NANA ne se Galamsey ni ne se wanu no oto no ansa na asale ni twa bi ama me na je se oto ansa na wo ba beto me to ja no but wanu na se ma wo ka no wo to ja no me to ja na dansefo nyina wo ho echire na wo te se yese asare ne ton asase ne dia Galamsey ni bi echire na me te se waton na nipa na eto wo afa ho ntima nka me ho ameya obe to ama na bishim titama wono to wo no na me ye enti sesi kuro no su ho wo se wo hini ni ho na mpanimfo ho wasem wo di atom mpanimfo no anim da ana akwa kire wo bi se ni ayekoso oni NANA ASARE de bia me bona mane ne papa nso wo ho no eja kuro no a asase no edan no wo sisi ya ba bia wo te no wonka sa emu kan se kuro mo sisi ya ide wo hini ni ho ana me aferi akro from ho no ohene wo ho na asem we akobo wo hini amane me de me mo hina amane ba NANA ASARE ne ka chem so woni ohene ne kasa NANA ASARE ne ka kire wo so woni ohene akasa na wa ankasa de umfa nkoto ohene anim se ne a ekoso oni emfa wo krata nko kire no okay akra ai me dase ohene wo kurom ho nkra de makoma atome yem Asante wonde waso wade kwa wahene wonde se aduru wahene wo se aduru wahene wo so wade wahene din so na akwaje a
ohini wo kurom woni de ye information a by ye say papa de nyem na no ye hene no aha ye si kuro na no ye so hene no ye frɛ ho huriye wateda ba minim se emem na no we eno kura se ye ya ye ka se ye tu na de so wonye ohini bi onye ohini bio e ho enti awura ohini a owo afari akrofrom ho na ankasa ne de se de oba ade ebusai no timu bio onkobo na mane me ba cho de bi Anane Asare age 4 million na firi ho no oka de na kire wo so de sa 4 million e koyo ka kire bi na mintie me ba cho wo se wo de kwa akosere wo hene na wo ma wayi wonu odu kosere wo hene no wo ma woni na aye papers amame sa na wo kan ye bi se wo hene be sensan papers na amame enti ode afari akrofrom hini din na beje sa 4 million ni free ho sa wode kwa akoma no okay oni bi asem ya kwan ben so kra na fa ya in the year 2016 unya sa 25 million 2500 no e fa so de toss asase no kana minti be kru ka be bitu obu e kire na abusafo nde mame tobo muntie sa asem ya ye kayo the seriousness of it or your be kunani enti kuna yem sika wonya ye wo kuna yem ni kuna busua dom no ena ode koto sa akota ploti aha enti sa sika na ukura busua de ma wo no ena ade koto sa akota ploti ena ade koto omo de sa sika de ma wo se nka fa ye dey omo de mam se fa han dan am fa me fa bi ya adwuma hwen kola ne nkura ni susa okay ena ade koto plot no okay kwan ben ne fa so a utumi si sa one room no esi dan de so me mane buam me ba boy ba kuku imit oye day minso afia minso kasa oba boy ba ko ye day kodi imit kasaguha okodi imit ene din bio no ba no so ye adwuma anam so to focus nti omunya kakra omudi ha mame na ko ye nin kakra ana odi abidru baby a odi eduri Galamsey ni no ye hwan otehin ya oba oso se tufri asase ne so nyese obebubu agu oye hwan otehin ote ayi empatrum ehono wo bacha wani yesu wasini fia wo ti a wo ye na dwuma nyina wo ti do breaking day a no abawo eno oba akrofrum ho bacha okay production take charge asem wey edi anamo ena matuo edi afa ho anyanyambia sa NANA ASARE ya ye kana semui NANA ASARE mama na ya we say Sikanua in the year 2016 me pa chao enya 2025 yasam ni yeka o monhwe how many years ni monhwe mame from 2016 to 2025 how many years ni na me hu ebru mfie du 9 years be mfie nkono mu okay enti mfie nkono back monhwe de na 2500 25 million na tumi yo oba ni kuna wuo na kuna yemu sika ni kuna busua hu ne mobo e de adom no na wono nso adwene daache na wo sa atam no wo NANA ASARE kuroi wo se wuni ewu sa bre ni ese wudi hene e wo sa huru ye ho ase hen no wantumi anya sika amfa ankohwe wunua ne yade o na mom utwa asase e na woton ye de mawura wi the year 2016 enti sa 2016 no sa 2500 no na yisika ya sa abre no wo NANA ASARE kuroi e boao okay twumasi nana maye de ade na afa sa semwe ho mama NANA ASARE kro na hunu se eye kuna yisika mu e na awura yi ode kokoto sa prot ni free ne ho ana nana me dase na yenche tie for mo akwa ba mra Asembeba da bi so
asemo na ni diem we de mesere wade baako se nke betumi a emame nkasa ye ne NANA ASARE bo nkomo ye nti na no asema na atiefo nyina nti bi me kasa me ka sa enyom na de ye nti mfiri ne wura no ani diem sa me pa twan NANA ene enyom ne beye de dia mo hwehwe NANA ASARE ni foto mame na mo mfa di foto nto so ansa na me manyom ne de diefo me ba bebo NANA ASARE ne nyom no Anane ASARE yesi na oyedi kuro ewo biaye biaye fre hohruye minim ba bia hohruye de wo opanyini a wo fre ye no sa fre bio na kire me ba bia hohruye ne wo yesi honana odi hene no ena yatu na de so sesei onye hene bio enti wa wo fre be ma information sesei ya no wadama sa fre me bio na mame saa information me mo di wa fidie so but sa frɛ me bio na mame saa information no na wiai akorabo kromfo ye mamu nyina ha akorabo kromfo ye chiachia mo ye se sport bi wo ho ye frɛ ho awasa sport omo bie mu speakers akasiem na omutie ye live enti na wiai awasa sport for a very good afternoon to you DJ Philip also ne squad abade mu honamu tie ye nyina no nyankopon hyiamo no onyamo kese but unim say digital herbal onom na de grow fine herbal tonic aba yeah adrei enye kotofoforo wonsuo ni mu grow fine o dende grow fine o dende grow fine herbal tonic ena wiami wonsem bibisawo uyo obi a ya na wonum ato ya wontumi niti mebusa mu afa uyo obi a ya to de bia na so nan onsa ube bia ye utititi edu anadwo a eden pa mawo se ubetumi ada obi wo ho a oda sori a enkesese ne ho ye den no nantimu no ono de wada sori a no petututu no afa na ne ho nyina ye ne mre na ne ho ye ne basabasa asede ya bro no obi wo ho a ne nsabuo mu ye saa na wo de tie wonso de wo nsabuo no wo mu kura wonso wo bu nsa sebe e ba broso wonso wo bu nsa ya wo nkoa na wo tie ha ensema mabusa wi sa wo wanu ye ane ana wo fole within de mabusai utobi mu dia ene na me ka kire say mana moto ko drugstore herbal center over the counter baby eto onu obi e ben wo na kasa wo pe grow fine herbal tonic afi ma me kire wade bi sa wonu grow fine na necessary vitamins a ehia manipadua no ahodinu ehia manipadua no se benyini na ye kama amanipadua ne ho aye den no wonu grow fine na unya osanu grow fine na ema onipadua ne ye den say infections ahoduo bi entumi ma onipadua ne mu ena wonu grow fine na se wo yare a ema ahoto ntentem enti na wote ho twen de bowura baabia ye to ne aduro bia na kope grow fine herbal tonic ne bi na nonom oba Otec FM yem front desk ha ubenya bi ato uko Misty Herbal Colinac PFA Pharmacy Smart Herbal wo boase eni baabia to nu bia ubenya grow fine bi ato na digital herbal clinic yen ya ye kofa buy ema grow fine aduro yi ye wokumasi amakom run about ye be Bank of Africa no ye number nie ope any consultation bi abetumi afreye ana njremu bi na wuhia fa ye duro grow fine ho a freye nsese ya eye 0244 596532 0244 596532 ofresa homa we ya ye beje so digital herbal for ye no be kasa na de wonti ase ne akiri mu ama wo na Limbo Wave Enterprise so mekamfo awiei de mawo onipa dasani a wutie mie fa wo hoto Limbo Wave Enterprise so na wo benya adwuma ye ena meka se wutifie odo nsa hye odamri fam mini adwuma ye oboa wa na wo mpa adwuma ye wo de bra krofrom kumase ya krofrom
ye ni shinola edi animhwe baabi a IBM NJ won ye ben no wate ase wood free menhia ha Ashtown na wusani akokro from a wotra ze filling station na wo ho na wonsa nifa so saa kwa na eda ho no fa ho wo ko wanim kakra bia Limbo Wave Enterprise wo ho ena se wo free se wanya ako ha de chem so se wanya ako ha ena wuwura mu akopie kro from a ekwan ye fa na kwasi agema ho no Limbo Wave Enterprise wo ho wo free kro from soro ha ena wo ba wodi e wesane aba before so bedu zen filling station no ana S5 no wonsa benkum ekwane eda ho wura mu no si ho anante ho Limbo Wave Enterprise wo ho na hey se wo ba Morton tissues ubeye bi afri ha say tissue of the moment kire say eye moto te se ma me ne do eye moto te se papa na futuo enti so the Morton tissues siesie ho a onua eye kama enti for say wo ye restaurant na obe here tissues eya beto Morton tissues every Limbo Wave Enterprise wo so ye toilet operator sika wompa ye tissue eye moto no ne bone so sa da fom be mo anyamfa so bum Brian Chen na beto duduom na fa cooperative public toilet wo fie ho fabi gu ho wati ase na na oma ene abusuan mo fa nsiesie mo hotels ne hospitality giants mo fa Morton tissues nsiesie mo se ne yaya Morton tissues no se ka unipadua na unipadua no skin ne very sensitive se den kra na e honya wo hene e ho nso nkeka wo ensansa bia wu ho Morton tissues eno ne papa ba ye ka ho asem betubi na wo nso koton wo nso beto ne nkronko na fa kodi wo nso dwuma yene ya ne ye ka fit life natural mineral water ho asem so dia chero oni ada sani ensuo eye wu nipadua se wa anum nsu papa enye nsuo bia ni ensuo ni nsu papa no ne fit life natural mineral water se wunya fit life natural mineral water na wonnom a eboa nipadua no because eye very pure eye very cool eye very refreshing ya sheda atwene wasase na se ne ya sone so ene ayo entu nam traffic mu eye to fit life se wo to nsa frɛ ni padomo a beto fit life betubi na won so kokoton e wo Limbo Wave Enterprise ye number ni eje na frɛ yen eye 0550 115 013 ena 0595 850 042 o frɛ sa homa we ya Limbo Wave Enterprise ye beje so ena fit homeopathic clinic ya wa henema kokobin 18 junction ne so ye Belgiumas company no ne nipa wutie mie se yade bi na be free wawra ana wo de no de atena wo so ache wo de anante awurawura hoto bi ama Fit Homeopathic Clinic ena me kanfo ama wo ene dai se mana moto na bra ye nchen enwon ketenketefo no ye be yaw ho adwuma ye treati yade no wankasa mo amode ye ntirimu atwetwe ni nompemu ni padua mu yaw no ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so ni nyina ye betrete ye detoxification se stroke yade de water form wa ye mre wompem ani ho haw esichire yade enemu yade arthritis anasa sabro ulcer typhoid bra Fit Homeopathic Clinic what ubenyu ahoto your number is 0244 58 3859 0244 58 3859 and 0275 969414 and then we are simple plus dende the trusted brand in Ghana. Simple plus dende onia se wo perform accessories baby ese se wura na wo benya ne papa no eye Simple Plus phone accessories onia se wo pe charger enye zeros ni ato ama wo onim se monten so charger se ne nam so ya amototo otoi onia nya papa o ne papa no ene de ye Simple Plus de no yeah ne papa no ene de ye Simple Plus de no wo de nipa so hia no say ye Nigeria fo ebi ana shop fufuro bi na abekọ akowura na wo de wo se wo pe charge ho ne ben wo e very good ka kire ne say wo pe de ya tre Simple Plus aguso no kofi yibi de mame na me mfa nkire wo mo amu de mu use Android phone mo amu use iPhone mo amu use yam me say
sa wo pe charger eye papa eye de ya twere so sei simple plus montwema tiefu simple plus eye de ya twere so saa se wunya de ya twere so simple plus sei na homa no wo hwe eno so simple plus eguniti ne so se wunya sei ni bi na wuyusu a wawie omoka enye kada untu sika nguye ope power bank ope battery ope headset ope cover iPod protector hands free earpiece bluetooth earpiece Anane bluetooth enye simple plus de amento okono akasi oni bi aka kire nze me pa chao se dia no na ye papa wono mo ahyeda kokoye ho adwuma me ye papa de ma wo mo de ba Ghana ha enti kotubi ukotubi ba me ba betubi okasi won kotubi a wa bra kumasi he ya adehyeman kageti adehyeman he ya baby a Dr. Caesar wono ugina Dr. Caesar ni mu ho na opposite Dr. Caesar simple plus aso ye kese ba ko wo de wa bra wura hana behwe ni so ade obete de me kana se ena sa ugina kageti agetu Dubai Gate2 animu hodom no a opposite KJT Gate2 abrosan no for koha simple plus aso ye ba ko ho beto de hiawo phone accessory bi hiawo de ye papa no ye de simple plus de aba ye number ni eje na frɛ yen betu bi koton ye de na ye de no obi eto betu bi koton ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa homa we ya one simple plus for bekasa na dia wonti asie bia no obekiri mu nso dia mawo na wiai udide nanampofo director ampofo oye director Emma second chance for organizing shop wo de chem so pelele ya no heya potra na ba de chem so heya pelele na no ho awie nana oni wadwuma yefuo nyina me chiachia mo momfa ye ni agro se ne mu bie mu tie ye no ye ni je ho pa nyankopon so nhyira mo ena awuraba bi frɛ me ofrɛ me nra mantumi amfa saa bre no na ye ta ma me de da into obefrɛ ma no pay ye frɛ Dora o United States of America ababa wa no osena na krobia in fact me kunu sa social program no papa no mpe nanso sene me kunu tie no me na mentio me kunu na chance yeso wo tie so I found something special about your program intimi nso me ye madwen say obi a ompe no wa fole e dia masa program we die me nso metie na me nso metie ye no matia to muntentan ene Dora onso ni ukunu mu US ene wiei a very good afternoon to you nyankopon nhyiraw onhyiraw ni ukunu nyina osena nanem kodu fi amefro na unimi kuna kasa me se piafo eja kwa me na won na ka kire me se ya na me busa me ho se entimi nso me ho ofa bia oya o say I want to call this man me pesa me ka kire man we say ono so ho efe oh no bia wo say dia dia so ho fe me ye me dia papa ko for dia dia eja ho me no meni ne dia e very charming no kre eja say me de mani show a say me sorry no patutu na me show ani ma ugo ska be yama me ampa ampa say me so fu bi ba ha na ye ko fi no say o boss no me mani to ni ma say akwa ila e ko ga say one go be ima shey ba na panso akomni nchiremu timi me sorry anopa dia oba dia kura ni tua ojimidi yankwai na asare anane ya yesi enkane no ye nana se dia yatu na de so kofi twuma sisre mani die ka esre matiefo nso ade die se ensem a nana anane asare ika ye no ontumi mfa na no nka nti obesere se enwom na eda ede ewoni wura no yenhwe se na odise oye nana ana odise yetu ni free adwa so se nana no yenhwe ade emfiri ne kasa na akofi kanimu na yehu etiefo I present to you
the voice of Nana kunani kuna yomu sika 25 million or de quarter plot to free ne hwa nanu ya wasa beje ne 4 million so de kwayenkra tade Nana Krofrom atwuma fadi Krofrom hini diaje 4 million no wie ya krata ama ewraiti ha wo su se Galamsey ni epesu otu no edifi asase ne so ade a wato 2016 no yenti na no asem me ma no me ka sa de manager ni pa na sa se no no e che de me di we ne ma no ka no scan no etini ni na ni amemo aro na nsan ka na documents na amemo aro ana me so ntini nko ohene ni etijira o ma na TNT na ye to ensa e ko chia ohene no na oye no ta ma no ma ya ni na ma no ko ye ko sa to sa allocation di power no nya o no aka sa me de dan ta na be bottle sa ma to ade na ma no me mi diri mu na me to wo ho no as I want my document. Now what are you here now? Yes, I was I think him anymore until how. And how be kind of number? Because I can't go cano. How be say? Try to know I am quite to meet you. So be coming. So tell me now about one of the radio some time me keep the camera material what ya na so to radio so jimi a wudi me wa woni wadi ma wo ye no the twa what am no when ka so ni me na me ka ta about 12 ya so no me sa dia me na ko ya dia ta ma wa ya no do yo ka about 12 ebo ba sia ta do bi na wo na wo to woro ta do bi ya wate woni me ta ko ni di woni me fa woni di ta do bi ya what woni wa fa so what so ni mu ya wo kana what for so don't even know what I do to one of the wouldn't even have another. What someone said to me? Oh, you say, go on, no, sit down over your coffee, and we have some with Jimmy about support up and support on what or him pan Casasi, miniatures and your henny. I can't some will be able to answer you. Sounds so your henny. And so you uncommon ever boy as the first one man I had the come. Yamisha. Sepanuka say, Sepanuka say, area, ever see. Hey, where dear Abba? Oh, where do you Oditu? Me petama no ye ohene no wo sa kurukuro no omse huruye na we ewo kumase abi omse we o sane se paase a o ko mmemu no eye branch road hia wo besia ase area eho na huruye ne wo we de mo ya ade ese mutu no me kwa akohwehwem ya be ko oduro si ayie ewo hia wo besia ase nyambo a memene da because of nana yi a waka say Nana Asare nti mekwa akopedie nti a ye tu ni free adwa so wo huruye na masan ba betena ha ya be kamu asem e de akere mo adofo munsentie papa no sebe panyini a wadi hini dawo watena konwa so pen muntie ni nyansa semo a oka ye wa awura yi asem no ya isusu ni na so ho na me de ma no me di ka sa de manager ni pa na sa se no no a che de me di we ni ma no ka ho no scan no etini ni na nim amemo aro na nsan ka na documents na amemo aro ana me so ntini nko ohene nim
If you know, man, TNT, they are talking and say, my enemy Raman no, education power, no, then the bottles of my poor, the other one, maybe. Then I made Towo, as I made document. I'm telling you, so now, what I say, Hinana. I don't know what yes, I was I think him anymore until how I can't be cut on for. Because I can't go cano. Try to know I am quite to meet you. So be me. So tell me, I'm going to go on. I'm going to oh, you say, only knows to turn over your question. I'm going to give me a put up a step on I can't some will be able to say you sounds so you're in it. And then so you uncommon about it as the past one man I had the come. Yamisha. Sepanuka say area. Okay. Sa voice monya ho adwuma mame me bodo da bia ewe fidie yi so. Arafo de ati hu bi ni o. Yeyi no yo hene. Sani ya wo kasa ikire die nti a yetu no. Onsem fata. Ose mami mitumi mi botom eyi sika edema no sa akwala. Obi a wi sika ma ne sa akwala na wo peke sika free ne wode akọ na na akro furu mu ho. Die ntronie. Ose woni sika na mini nanim enkrata ben pa na sesi a wo pese oye edema awura quarter plot. Eye wo wade na wutwa bi na ade ma awura wi. Wa bokrata to so de amano enti legitimately oye honor e was a quarter plot na ode ma no no abegina ho sabe wakasa te se de enye de wo kasa e de apia firi wanum na emom wo kasa de apia firi woto na no asem bon ti se bibia mintumi mo enka ho asem wo afidie yi so ya o se obi sisi obi na wo koka giremu akwa manipa no a so wo trete wo meku me pese me use word bi sasem we keke kura na wa waka no me pese me use word bi sasem we keke kura na waka no me pese me use we no odi hini o ye ne ayi huriya kura ba bia no odi sa hini dia ne omu hunu amane wey no odi hini o wey okay abedwafo bebam ewra proto no eya odia legitimately
ono na aye krata de ama 2016 uto ja Galamsey ni no se Galamsey ni no pe no won tokwa ko a onko na asare ne ho enye wo ene seso de ntokwa be fore obubu dan ni gu court be ma na tuaka omisa kwan no obubugu court be ma na tuaka so wo Galamsey zika ye be gibie di kama ye be gibia ma wo na wo so de aye ho yie adan die ni sasisie ya enipa dasani hwe we yo hwe maami kurani ya wakosa ho hia we mu we na jataba ne kasa ya wo busa ne ho asem a sebe sa ansem fon ne sa some tan we no okeka wo afidie yisu yo we ni yese wo yo hene we na mo say we mabeja for bebem voted abaya so what the okan no nti sa nipa wo giri se eye Dabi woni voted drill limited for tokesa oni ada se ne a wutie me onom ye experts eben sutuo mu a o ma ben oni voted drill for tokesa onom ni munsuo tu onom wo animdifo sebe onom be site ya ba bia sese etu nsuo no onom betu ne kama e de amawo o man kwanchanfo e bi betu bi mawo e ma problem aba ho a akwa we pa eneme nkasa enka kofinti tie mi ntime nkasa nka kwa we pa oh he odi oti na ya ukọ nhira kofinti akwa we pa he ene nensu wukuo he nya na anu ya na edi kwasda wie na wo nya na anu ya nka we ye si edi kwasda wie nka we ni maami nue NANA ASARE maami sa asem we sa wanhwe ho asem wanka de baso kire mo pe helmet kese pe mu eduhye nya sa de baso e wo sa awura we yasem me wudi matiefu atemo ehyemes ne bibia na sabi obi a wadi heneda na wo kasa tese de wo kasa free woto o kasa free woto we yeso wo yo hene enti woni voter drill for tokesa ade nyina bedi aboa wo na eye pa sa yetu na free ade so eyo me see eye pa sa kwa we yetu na free ade so enka wo ye nim guase yetu de nananom hudu no eye pa sa yetu na free ade so enti free voter drill for number eye 0244 299520 0244 299520 ye wukumasi ahodo da aban mo mefa ye tunsuo correct wine e de ma problem bi ani ho ya Bolivia Enterprise wukumasi sofula alignment ye ne multi home di hwe ni mu sa wo de ho boye ne a ye na ye wo future life smart food a ye de sayade e free ni paduam ye nua ni vitamins ahodo ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tonchom enti se wunya bi na se wudia yade biara be hinta wodi paduan mu no etenete so follow alignment ye ne multi home no di animhwe fra yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 awura wukunu wi waware achode emfie senie ache papa CDK eye me papa owokuo ye freno Samaria ayemye kuo ose menka nkyere wo se obefaw de waka ne kunafo ne ho de oyede ma ne kunafo ni nyina no obeye bidi amaw wate o watwema afari sabre ya ye kasa iwotie eno ato menkra se menka sa asim we nkyere wo enti wawi ni ho o de waka ne kuo ne ho de oye nso de ma ne kunafo ni nyina no obeye sa pepepe bidi amaw wate very good ami awurade fie heba center eye traditional doctor amankwa ene da no obakuma se kronum bosie red park ahana awurade fie heba center wo na papa no owaduro nwanwa bi a ode ye enipa trimu adwuma se wo ye obi a wanya haw ewo wutim na se wo kone ho a obema waduro a se be wuti no problem na abamu a wade anantia anu ye ma no ebe free hwafia mo anyu ahoto
enemu yade bi no akote etwere yade bi mogabruso bi asikyire yade bi enwodwo yade bi na ha wontimu twetwe na ba ma waye mrempe mo pa wo ba hwe wo de ebre urade fie heba center papa ne waduru ode beka mo anyu ahoto kronombo sie kumase ya kronombo sie red park enwo ne number ye 0241093915 ena 0549206633 eno nyame wo ho heba onom ne de basenuo ni nso abadwa so adofo ne ade hia motie mie basenuo no eyenupa ya se wunya bi na se uyusu a eboa basa heba capsules no eye aduru a uye obi a yefunu yade kese bi da so infections bi tetew wonsabuo munye ana obema no emunye den o cholesterol ne wosoro koko no pai na wo ho kyerɛw wo de pe basa heba capsules nanonom ebema sumdua befie ntentem ena basa heba ointment no bata ya pebi fasrasra kwada no asabra sram pampers rashes no entosi ni ahohye yam ne ade ne bi ma kwada ne hoda ebema kwada ne ho ayeden eya abatan ku ena wo panyini kakaje ese wo nsa ne onan moyere oseye bi atiagu ni padua ne ho na ntemo apropro honam kankan ebeyiri nyina ansansan ni nyina beko oyawo a wo kwa adwuma so ba na wabre no ye de twetwewa obeda form yawo ni nyina beko ebeye ni nyina de amawo ba bi eto onu obi abasa nu ekwa abenya bi ye number ye 0244267725 0244267725 Abapamo the biggest online shop in Ghana. Say ya me no woka say di onua ma yeni dwa kyerɛ sɛ ahai na papa no wo ade bi onipa da sɛ ni hia wo dada se tenam wo no abapa mo ene the biggest online shop enti download the app no se ya na wo de wuram na wuram ade bi a wo hia yes I mean it ade bi a ye to bibia bi entade nioma ye di nua ye kitchen nioma ye behia ye dem ho nioma ye di siesie ho appliances ahodo ni nyina ye to bi abapa portable washing machine kra no 399 Ghana se de pe enti mieni dwa the order ye no an ye de bro afei uniphone na de be download the app abapa mo no a je number na frɛ ye kan de wo pɛ ye mo ne bo nkyiri otua kan ye mfamre o 059 338 6133 ena 059 339 1848 ena na bi heba ninu onu a wode aba no hwɛ ensuo ne hyada kanimo topa ye ne hye ho nana bigo heba mixture ene nana bigo heba capsules se wunya nana bi no ibi na ono no mo a enemu yade a wo so ye very stubborn no abetena wo so ache no e body bongarat se ye gonorrhea eye syphilis eye candidiasis anani padua mu yawo oba wo nsabuo mu nye se wunya nana bi ni nsuo ne topa ye no e hye ho ni bia fa nsuo no mene topa ye no oho ato simple oba misi heba unique heba tenatet any baby eto no bi abenya bi your number is 0549 999253 0549 99 9253 ofresa ahoma wi ya na bi obeje so no wakasa na nyaminsa wom heba center abrewa basna de say maame basna de area mu ho na sa huru ye no no obi kire me se ewo abrewa basna de awia mechiachia mebusa se wumpom te sei abrewa e wo se paase bodwe sango abrewa de wo se paase bodwe sango ma mi ni din no ne honam se ba seniade wa wani tuade me paaka sa wo ho aye odea ba seniade wate bra na abrewa nye ho adwuma ma wo ubetumi awo oba bema onso bewo wate enemu yade bi abewiki ma age wo ho enye henia bi ana prostate na aye kese hepatitis B na how bra abrewan claim free homa o wadro eya bibidro so wo yefunu kro bi pressure koko ehwe yade how anansi ana stroke udompemu abu ana sekre how bi wo so bra abrewa basra de nchen na nyame nsa wo munti onso befo ahoto abrewa number 0246 450718 0246 450718 oba de achi ame yes ye ko bomudua ayo oso bomudua we nku ade enyehu edio o sisi obie okay we de ekumi kura nkampe famutu we nso de enku egbe onu akura na de onu ani ti bewo ode opene ho de awo
de din kan se awura yi hu gunsu egun kra yebisa Nana Asare Anane Asare yebisa no fi se de osi kasa en de hu ni se obetumi akodi awura yi kra abone adwon nyayen a obetumi de afa ho enti no number 1 afi yen hwa de bi se obi asebe ni kunu awu agya no abusuya se yen hwa ni empe bibi kakra mfama fa bi haidan fa bi ye adwuma obey ya tena se wose da bi se medical haidan a acha mfie mienu ebeso ene ma me fa nkopɛ kwata prot bi wanya obi a se Nana Anane Asare ene wose mema akwata prot na no kra no na Nana Asare na wonua yare a nanka wowuo enti sabre awure yakoya agye nkwa ede ama Nana Asare nua bi a wanwo oje sika no ode akohwe wonua ya de awie 25 million enka ne de no emfie nsia se mfie enkono nie ene Nana Asare ahunu se asase na bato enti wakeka awure ya numu ahwe wahunu se oyekunani empo abusuafo na man sika se onfanko haidan enti sabe wokọ abusua no so omma ne biewa omma no enti ne senti no wasa ha no wode fa eyeye enti awura no ka ne nsa agu nachi na wabọ ne yam ne nyina ne sa asase no obeton e de amasikani na awura yi ho akire no fi se awura yi ni sika ya de twema nso ene se sei oye awura yi sa afa Galamsey Man nso wontie ma wo ma enye se eskafo no binimu a yenim wo mo no se sebe yenhu ya mahiafo ye moba ekoduru bia bi se omo de esanse wo mu ni bi enti na so omo nka nipa ho susuam pa se so koye ena nka okotu sikani bi se sikani bi na ato sa ase no a obetumi na twema nso a nka de wode ya awura di kwade be ya ni sa se wadi kan aba me na mato asase no o ena asase no wo so aba ena ade wo sika na wabeto ya ton wama wo enti ye pu obi ni na ko a nka ya awura yi ene ne ko nya Nana Asare se won kwaji sika no Nana Asare ho na se ya gide ye dia ade no ono so won kwaji ni sika ni mfiri Nana Asare ho enti Galamsey no ni no ma wo me ye se esikafo ni bia wo me ahiafo ye mobo no na awura yi onfa na asase ma no ne wo wasem bi kan akora one Nana Asare enkoka na de ho no a ene hia o aja kwa me me da se mpanefo si uni panyina adwe na panyina bi se de uni bi kan keye uni bi an keye pa anya sare ho kwan of aso waje 400 fi ma me we ho no waje Galamsey ni bi sana ma de kire mi o kwan ya wadada ma me ji 400 no waje sta Galamsey ni bi enti a wo se Galamsey ni se papa no kwa na no ye na hi no obe komu no wadada Galamsey ni se wo ba no de na sorting out enti asase ne be fa ni nyina si mami we obi anyi na sutira ma na anya wada ma sisa waru na ko be ba na ka Galamsey ya nafa ho nyina ko be ba na wa fa nyina ti nipo na oyi ma we sutira ma na be ye ntentem e be siye no e na aboa no ko se de kwan fa so woji ma toji na ko fa so mami we panti ni ho nya mobo se wo mire bi se wo yiska wo to de ma no sa ska na woji ba na aboa na obeje wo no no je na wo yi ma ame no e na oboa na obeje 400 no no wa teleka wo da teleka na se da panyi kasa me peta mo na odi ade no sa asem ba na nima se na ya oka no tama na se o ye dikro se o ye ohene no o te konwa so no sa asem ba na nima ne mpanyi nwene ba na ya o de kasa asem si ya frew na kasa woni mi se odi atem wie no sa fre ma mi se o para cha o mra no mo kana boko o mo friend chai mana frew pa bi ne frɛ me wodi ganto ko se obi so obi mfrɛ ma mi wodi atem wie ade threat na bam so be kuyen ye wi ye ko central ye ko totato me ko ba bi na se bi poli kura e Nana Asare a wona bopa wona ye me sa nti ye pe ye ko central ye de hu ko se ne sa se mi bibu mo record da twa me ye ono a se da bani ka sa obi a wudi ade pa na edisa ye tuno edisa se o me ko hia wo besia ase na me se onu nti mepe huruye ho na makọ na nyambo a me de ne ho nsem no be fidie yi so die nti ama ye tu no ade so huruye ho no me kwa akofa ba na Galamsey an so ntie oni bi asema yicha nti se ni kan system ye ni nie ba bi nie ena ko obi
ena esa Galamsey ni na wo sisi ni sitana ka dia Asɛmpa na wabɛka to hwe ma me na ho yɛ ne mɔbɔ o hwe ma me we a na ho yɛ ne mɔbɔ dia wo yɛ no o hwe ni ye na nipa bi senti Asɛmpa da bi wo ho no meda se bro mapon awura ko akoma to yam wasɛm yi nwie ene ensi ene ukuei echini yawo efie se eja sare kro no se panyini bi woni fie a onwene ma no because na sem we ya wo kan ye die onkyere obi a sebe odwene enti se panyini bi woni fie a onwene ma no kyere se wa nwene amana emfiri newko echini yawo fie yebesa enya yasem no ne yehunu baabi a ibidi wanim de afa wate ko akoma to yam munti sei ene ye wo honze wunti ye trete yesi yebeku ye unse wunti ye trete yesi yebebo yedua ye ka oni bi asem ma no no so wahu yenso ye ho ahi se wahu se ne yete enti wudi ko akoma to yam wate pacho medam wasinya minshramu wa ami adofo 3p garlic mixture no pi work for na de aba and we all the time u feel weak e wo ni padua ni mu na blood pressure how cholesterol wo soro utumi kura honhom a enye duabo kope 3p garlic mixture na wono no mo a ebeboa wo 0248928824 eye ye number ofre ye ne a ye beje so anuanom Dr. Cash edi dwabrem to aso nyanko ye nua ne sen e na amben se matimi sika akoto masase na obi fihi be trete me se asase no eye ne dia nti me hye ne mansi asase ne so biem mi kosi dansi so nso a ena odimoko ena nkyene ena jeene aba begu asase so mini se obe ostimi asase ne dia ena bue ochina bue adechi abue mami dwe ho a wonte ase omo ye omo wa asase na omo ton ma so mesi ebe wie chi no asan ato ama obenten na ya na mente o mase ena san kofo ne so omo ton ne sana omo mankrata o kire se asase we eye asomesi bia in case bibi ba nipa ne begina so ye dia dance se asase ne ye ne dia eye omo mankrata ntebe wie chi na akoye manso twen bebre so ama wonyi obi a wani eden na wa ama wani anya den anko anya wa ade a bo nse ne yechinchi mo nsa ne ade afunsem maame ye obi a nani nya den a wabeka sanya hwe bo anse wagya Galamsey ni no na ne sika ede ahim enso pese ogi na ade back enu nti no kokotu ye sika ne ma ohen ne se ode koma nana ne se onye nkrata wa asase ne homa no ai kire se asase ne ye ne dia na nana enso tosem nti ahia no de beba we ya waso de ne court awase court na di sa asem we asase mo sika sem de enya ade a edidi agro se me ma beto asase na wo wasen aton ama obi foforo wagye sika o nye se metua quarter payment impo na akankaye metua sika ne nyina de ama na wasen aton ama obi foforo de a enya ade a magye atum kra she ne enua ne se na ambe ube chinchin mensaje misika sadi we eya donso wo yamayim ena obi abu obi kwasia adechi obi aye obi se adechi obi aye obi se eya ye too much si anhye ne afa ye nan si form e wo sade ne ho a de bia ye be chinchin nkofo nsa age o musika age o majapade Ghana mpenifo enimdefo e wo manyim mfam nan si form na omo a omo ni bi omo wase no omo yase no ye mo ye support om se ba se obi chinchim om nsa age omo niama ye support om ni enta omachi se ne a ebe ya omo nso ebe hu so omo nso esombo e wo manyim mi ma me kasa enye tintin me di dwumedie ni besi ha se na da se ne nso foforo ba me de beba abedan me din no eye nana akosia adepa hanso eye emergency Ghana TV eso makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute?
We get it. That's why we created ClIId, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. ClIId is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built ClIId to tackle this problem. So ClIId uses a secure payment method known as Escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. ClIId is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try ClIId for your next online transaction? Visit us at www.clIId.clIIdtechnologies.com.